Vodeći srpski proizvođač keramičkih crijepova i jedna od najvećih kompanija u regionu Potis je Kanjiža, koji odnedavno posluje u okviru austrijskog koncerna Tondach, nedavno je razvio poseban program za pokrivanje objekata u tradicionalnom stilu gradnje. Ovi objekti su u novije vrijeme najzastupljeniji u okviru turističkih i etnocentara, nacionalnih parkova, parkova i rezervata prirode, kao i drugih predjela od istaknutog značaja. Dizajn ovih crijepova pod nazivom Šindra i Šindra Natura na gotovom krovu neodoljivo podsjeća na staru drvenu šindru, čuvajući i njegujući na taj način njegovu autentičnost. Tondach, krov za sva vremena.